My Moon Phase iyona app esidownloadayo ku App Store na ku Play Store mahala, le ebhalwe lapha ya iLunar Calendar. Mawusuyidownloadile ke lapha phezulu kunama dates. Siku date yanamhlanje umhla ka14, bese ke wena ubuka lapha ya ke ezantsi ukuzubona ukuthi ngabe inyanga ikuyiphi izodiac sign ngalolu suku lomhla ka14. Namhlanje ke iMoon iku Sagittarius. Ikona futhi la siphinde sibone khona ukuthi inyanga ikuliphi isiphi isigaba ke ukuze usokwazi ukwenza into ezifanele. Uma ke sewubonile ukuthi inyanga ikuyiphi izodiac sign, wena ke usuzofuna ke eyakho phela ngoba wena uyazazi. Uma ubona ibhalwe kabili kukhona ama zodiac sign amabili ngelanga elilodwa, kusho ukuthi ke amafutha ayanyuka kulaba be zodiac sign Sagittarius njengokwesibonelo, kanti eyeCapricorn amafutha ayehla. Kusho ukuthi kufanele ke beqaleke imfanelo, ukudla kahle, ukuzithiba ocansini, ukucabanga imicabango emihle, ukuzonga nje, ukumeditate, uhlalise ulimi lakho lapha yaphezulu entendeni yomlomo wakho. Ikanjalo ke ngenza ukuthi uma kukhona olahlekayo abuze kuyo le video. So ngizongena namhlanje kwe live at least ngo 7:30 kuyinika isikhathi ngoba bekune load shedding. I-download ke app ufike usuzazi ukuthi ulapho wena ngokwama zodiac sign nokuthi inyanga ingena nini kweyakho.